Bông bồn trong sắt lực tí muối cả đọc vì chấm bắt đầu tiết chấm chế tầm miền Panya Ha nụ bà khát trong khát đờm bà chẳng nằm bây ai chấm sắt bàn chộp lốp hay nâng miền sạc hiệp ố bông ôn trâu tài an vọt tam vị trí chi vẹn sạc hiệpในการจำสัตว์bà chẳng chi vẹn sạc hiệp nângยังไม่tới bà chi vẹn sạc hiệp nâng cứ chia ban đầy tha bông ôn chăm sắt nângตัวban tình lập hợp quốc hãy kịch phật bí chìm nghiêng xem bà tại vì mẹ kịch với tiếng ó hay bông ôn bà tại vì con bá chiên nè đây mình bán ăn vót nữ vị thiên chi vẹn sạc hiệp bàตีมุ้ยคือบ่งปนตรึอนุวัตวิเทียนโจแต่งอเจนแต่งอบ่าจำนวนนี้สำคัญนะบ่าจำเลยท้อในการจำมวลบ่าบ่งปนดักมวลมาปนกับบ่าจังไปได้บ่งปนจำทมtớiบ่งปนตรึลุวิเจนแต่งอมีตกมวยบ่าติดท่าเคยปุยละออยตกมวยปีไอ้บ่าอันนั้นซอยทำมวยบงปอนบ่าบงปอนตบเวียนจีนพนักงานจำลองจำงือมอนจำนวนกราวบงปอนบ่าบ้านจังบงปอนมุนหนึ่งละมอนทำไมบงปอนเตอแต่ลุมอนจ่านั่งไอ้อ๋อนะบงปอนบ่าส้มกำตกเวียไอปฐมมาตีบงปอนเตอสำระตรงหนึ่งอย่างติดดับปรามไงtừ 40 ปรามไงบ่าตกกันแต่ยุคือกันแต่หล่อบงปอนตกยุบงปอนเมียนออกกะบันทนำสำหรับเมรุบานปีดองบ่าบันมาดองหายบงปอนเตอแต่บันจิลึกตีปีมาดองติดดำใบสวัสดิภาพมอนโกนมอนทำไมระบยืนบ่าบงปอนบันมันเป็นบันแต่ตรงมอนเดบ่ารอซัมเพเระรอตีทะเลได้อุปกรณ์แต่งออกคือบงปอนเตอแต่บันทนำสำหรับเมรุแต่งออกบ่าบงปอนอาจปลาอีโยดหรือก็นำเส้นได้มีประสิทธิภาพปุ๊บดำไปกำจัดไวรัสพองได้นะมันเป็นกำจัดตะปะดรีนะบ่าวิพากษ์นำสำหรับเมรุต้องคลั่งบ่าวิอาจสำหรับเตือนวีริสบานติดนำองตีบิโอติกธรรมดามันอาจสำหรับไวรัสบานได้บ่าปัจจัยสำหรับนำสำหรับเมรุแต่ยังมันนี่คือวิมีประสิทธิภาพอาจสำหรับดอลปะรีหรือก็ไวรัสได้คลั่งติดจังบางคนเตอแต่บันสำอาดบ่ายังสำอาดนั่งยังบนบันนั่งบ่าคือยังได้เถื่อนนะไม่ตรงยังไอ้บานสะอาดสันบ่าเหลี่ยมบุไอ้นั่งยังกาวตุกลุใจเนี่ยอ๋อท่านนะหรือจะตระจีในจำการอะไรให้ต่อมาติดบางคนเพื่อการบันทนำสำหรับเมรุบ่ายำใจปีหางดาวจังบันเวียลึกดีมวยให้บ่สัญญาบันลึกตีปีเตียดบ่ถอยตัวแต่การจำนายนั่งเวียเฮียงปูติดได้บ่ปัญไตบ่เทียบแต่นั่งบ่สัญญามอนยังชื่อว่ายังเป็นนำองตีวิโอติดหมอกพี่บ่คือเวทีเป็นเต็นบ่เทียบแต่นั่งองตีวิโอติดได้ยังพี่บ่มอนได้ชื่อคือเวทีนะจังบางคนคอมเพล็กซ์ปลาทนำสำหรับเมรุปรุงบ่ากลายเป็นได้ยังลุมอนอ๋อให้ประตอบมาติดจำบางคนđã món con món mấy chầu màu nè bà trắng riêng nông biên sản vật tập hiệp bà đấy cứ nhằm sử dụng với người ta vị thiên là cá chân chẳng châu chẳng bà trắng nhằm nâng bà to tư chấm nịch tivi bà chấm nịch tivi nó cứ ca chặt vạ sàng bà sinh gì mê ba đại dương câu món này nhom máu hay mê ba bỏ vía từ tua ban vạ sang rồi hai nút câu món này nhom máu nắng co về miền vạ sáng rồi có ăn thịt co đầm bay cà phê chấm nhứ ban rồi dạ phê khay đại bà trắng bà phê đại dương chấm nắng cứ dương tới ăn vọt cà chạ vạ sang bà chấm nhứ dạng tích nát bay từ pram một đại bà nó thòm đá bởi cái thua tràn trên năng tiệt bà dương thua ban bà bay mục rồi có pram mục nắng từ
dương châm thom đá cứ ai cà pi như bàn hay bà bàn tay vì mình bơi phi rồi tên nắp ông xong chùm riệp chẳng chẳng ca chạm vạ sang đấy sầm khăn thì pro ca na món chữ dương kết thắng chạm vạ sang ở lối và chạy bàn tay p để bông ôn món bông ôn chữ và p để bông ôn từ tinh thần chứ nâng tinh mình sai lối bông ôn bà thành hier tha bông ôn và cọp chia tinh thần mình sai lối bà hay giờ máu món rồi chia tiệt bà hay món p để ao ông ti vô tới chén cần về ở thông á bông bà về thông bà này chẳng thiệp từ nâng ca tinh vạ sang bột nâng na mai tiệt bà cứ viên nơi tại tịch chiên ca tinh tháng năm giờ một chia bà bông ôn sầm nang lỏ bông ôn chấm ấp chợ vạ sáng bông ôn và cao chỉ tháo mặt chợ vạ sáng còn mòn ấp chư hỏi thông thoát lo hay lo tiết sầm mẹp sọc thiệp bà khi bên dũng mà bà mòn ấp chợ vạ sáng nâng và bông ôn cái bông để vô khó bà ca chợ vạ sang nó cứ đo sự vật thiệp bà còn bây giờ bên năng để clay bà hay bông ôn chợ vạ sang tới bia bằng cái nơi ăn thì qua đal mòn bà trắng mòn p để dừng châm tới bia admin hai điệp thấy và hai điệp thấy tiếp bên tên không ca chầm lon chầm nghỉ bà trắng dừng lên bà rõ mà rừng thầm mòn chư mòn ấy hayปัญหา môi tiết bà cứ ca tùm lẹ prun bà prun chạy kê nắng có dương trừ tại thưa đấy bà vì pru ca nam miên đằng cư prun mu prun ấy nắng về là dương đo chùm này ai mòn dương si tới với si ở tròn bà pru vua viên miên nè chui si được nông của viên vì á chẳng về là dương ao với si tới si ở tròn tại ở thông này bà mòn dương ở sơ thông này bà ấy tam chia sẻ cái vì sao rồi ở hỏi bà thà mòn là miền tục nơi parasit chấm thông lút loa dư chiên mòn là tùm lẹ prun bà chẳng miền cả ta chỉ trao tiết bông ôn và thà trong p cầm lòng chấm mòn nắng để thà từ tua ban tên là Paul pu nút mình men trầm tài ca phơi na mai trung ca này ca chả bạ sang nắng đây bà tiện tông tại năng cạp đo chấm này đài bà đo chấm này nắng bà sân chỉ IVC là hot bà hai chấm này để không miền con đập hiếp chấm này để miền protein tiếp mình cướp cướp bà bông ôn nói gì một hay buôn mong lên một hay buôn máu cô mòn bông ôn nắng ắt thông này bà ắt thống này bà chẳngปัญหาสำคัญคือบางคนเตรียมจัดตุกดะติลือการประดอจำในของนายบ่าคือเตรียมประดอจำในนะได้มีคุณภาพบ่ากรมผลบ่าเก็บเจียในเลือดสมบูรณ์เบนึงมันโปรตีนดับปุ่นได้มาพายยังได้บ่าจังบางเบียร์ใส่เรือบางคนตัดซาได้บ่าบางคนซาเด้อเคยทาแต่ในนึงล้อบางคนโตปลาได้บ่าแต่ปนังหายก็มันนอนกับกรอนเดียดบางคนบ่าบางคนเตยแต่บอลตักบ่าตักนึงมันแมนตักสระให้บางคนบ่าเบื่อมอนทองมาเจ็ดเวียพักตักไอ้พักได้บ่ายังมันดังทำเวียพักตักไอ้คลายปันท้ายจำปูมอนได้ยังจำจานยังเตยแต่บอลตักสะอาดบ่าบอลตักสะอาดไอ้เวียพักเชี่ยประจำให้บ่าเส้นจีอาร์คือยังอาจบอลในสารทิศอิเล็กโทรลิตนั่งวิตามินนะบ่าบางคนน่ะจีประจำtớiนั่งถ้วยมวนยังนั่งซีบานจานเงี้ยรงเลียฮาในโรงกาแฟหัวเวียนพอวีให้ก็มวนอัสเตรได้จังบางคนอ่านว่าตามวิธีการปันนั้นก่อนหน้าแต่มันกรุบกรอนติดบางคนบ่ามวยติดคือเตะเติมตัวนังกาไทยตัวบ่าเนี่ยไทยตัวบ่าสันจีนานาโจไทยตัวมุงเอาเนี่ยนังเหมือนเนี่ยตะบานหายโจบ่าปรุงม้อนเวียมันทนตัวนังกาโจตุสนาปีพิวหรือก็แต่จนไอเซนเนี่ยบ่า
មនុស្សផ្សេងចូលទៅអាចធ្វើឲ្យមន់ហ្នឹងផ្អើលបាទផ្អើលវាផិតភ័យហោះវាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរហើយបងប្អូនពាក់អាវណាឬក៏ប្រើពណ៌អ្វីគឺបងប្អូនត្រូវស្លៀកពាក់ពណ៌នឹងរហូតបាទឬក៏អាចជ្រើសរើសថាមួយពណ៌ឬក៏ពីរពណ៌ណាដើម្បីចូលតែជាការល្អតែមួយពណ៌បានហើយបាទអាហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅថែទាំវាទៅបាទវាអត់មានអើលអត់មានអីទេណាបងប្អូនហើយក៏វាអត់ stress ដែរហើយតើតើអង្គការចេញចូលទៀតសោតបាទនៅច្រកចូលទ្រុងមន់បងប្អូនបាទគឺត្រូវមានតែទឹក formal ឬក៏ទឹក iod ណាបងប្អូនបាទដើម្បីសម្លាប់វាបាទសម្រាប់មេរោគនៅពេលដែលយើងចេញចូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រាំជើងយើងបាទយើងអាចប្រើទឹកមួយកធុនទៅដាក់នៅមាត់ទ្រុងកសិដ្ឋានហ្នឹងពេលដែលយើងមុនយើងចូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រាំជើងស្បែកជើងហ្នឹងបាទហើយដៃហ្នឹងយើងលាងសម្អាតវាទៅបាទបើសិនជាមានលោមែនតើយើងអាចប្រើ spray បាញ់ពីលើមកខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលដែលយើងពាក់អាវហ្នឹងបាទ spray យើងដូចសម័យកូវីដអញ្ចឹងបាទយើងប្រើកុលស្រោចលើខ្លួនយើងផ្សែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជួយសម្រាប់មេរោគបានច្រើនពីព្រោះអាការចិញ្ចោលនេះគឺវាអាចចម្លងមេរោគពីខាងក្រៅមកយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាមានមេរោគឬក៏យើងដើរចូលហ្នឹងឆ្លងមេរោគពីណាពីណីមកទេអញ្ចឹងគឺវាត្រូវកាត់សង្វាក់នៅក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាពហ្នឹងឯងបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធានដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅជោគជ័យបាទសមរម្យបាទมันខ្ពស់ទេបាទព្រោះវិធានការសុវត្ថិភាពគឺមាន4ចំណុចសំខាន់ធំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលើកជម្រាបជូនដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទសូមអរគុណ